Kani ketika Pati CTV. Nongkrem Sports Club haka arpau terik mentau benar Jemang kala play perdaya ke Lympung ilakai football ke balatip kum ke second Otarwin and Dressing Memorial Knockout Football Tournament. Hamadan ilakai football jong kedong Kharbuli ke bahap apo ke Nongkrem constituency. Haka ni kesengi bala play yang ni ke Lympung lai dan rengkat ru Chief Engineer jong ketnat PWD Roads ubak B Kharbuli ubak lalong Kongsan. Nang tau chairman jong kedorba right Nongkrem ubak B Lingdo kikon jong ubak L Otarwin warba bat ubak Dressing war kelau ki bala khlak nang pertai nang tau presiden ke Nongkrem Sports Club ubak lambor nongrom lembat kiwi-kiwi ya kene ke Lympung la ai nam ha kerteng jong ki arngot kirang ba ki bala khlak no nak kene ke pertai ki bala long ki nong ilakai football ki batbet bat bapau hakis nam ki bak hamen chua bakan top yu ba Otarwin warba bat ubak Dressing war kelau bat kene ke jeng kop kolong ru si benta ke jeng penkre ban sei ki nong ilakai football ki ban mi khmat ya ke Nongkrem Sports Club ke ban ya shimenta ha ke Lympung First Division jong ke Shillong Sports Association hamadan pulo ke ban salong ha ki banai banwan. Kani ketika Pati CTV.